Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Shnong Mau Kerwat ka bahap hapo kahima Maharam Steamship Southwest Khasi Hills District. Ha ka hendutrik urumphang arhajar apun rio kalapan ha perdano ya ka jing rakhe ya ka jing dap shispa asnem jong ka Shnong. Ha ka ba u simbut menteri rang ba ka jila u ba prestun tensong ulalong kumu kongsan haringkat ka jing don lang u MLA ka Mau Kerwat u ba Renekton L Tongkhar kumu simbut kongsan. UDC uba B Maulong, USP uba B Jirwa, Menteri Shnong Mau Kerwat uba RR Lingkhoi lempat kiwe kiriu rangba. Hagani kasi penha perda la yoru ban play ya umadur jong Menteri baningkong ka Mau Kerwat temen basan Rosaya Nongrem da uba prestun bala yo ban penlat ia ka website jong ka Shnong da MDC barim ka Mau Kerwat uba C Soshang kajing pelat ya ka history jong ka Shnong da MLA ka Mau Kerwat uba Renekton L Tongkhar bat kajing pelat ya ka souvenir jong ka Shnong da ki kongsan bat kinong kitkam jong ka Shnong. Ha kani kasngi uba prestun ula penyo skim arpau lak tingka lingba ka skim CMSDS ya ka Shnong Mau Kerwat nak benta ban pintrei ya ka madan football. Mau Kerwat lap paiba mendagasni. Mensiapkan don kiseng mahalang kibewan bagi penduduk namar bang la idon kam sisa ban upgrade lani ban convert ya ketika surok tamtang hapo jong ketika district headquarter siapa double lane tenrei nakaliang mencoba state government gilia budin haduk mentah kadang sakut kadon kata kata agreed in principle bahkan national highway hakatu kapor giong bangi pediang ban upgrade siaka national highway tenrei hadin jong ada katsau ka polisi juga sorkar India kakela kasakut ma punta tenrei kabana snow tenang ban pentip ya pi ya mentahi wat ladang impat yo ya kan national highway status gitulong ya kan ika surok ke jompi baka deka state highway nadu nasilong wailoi hadu Mau Kerwat baksa kendiat teliki benar insdang ban pentrei ya kan ika project nantai na wailoi hadu kadika Shnong Reneka aduk rangthong in convert siang ka intermediate lane kan long kaju ka standard jongka na wailoi hamtei hapok Mau Kerwat tengah demen ken anilala kan pendet ya kadika project nadu silong hangi Mau Kerwat ngangis kem tang habo sikenta sipawa lani sikenta arto menik ngila ya kabantoi da kabasuk kabasai kata kadik jing anggur bat kata kabang ngingi kwang ban penurong ya pi ki paiba jong ka Mau Kerwat kam tam hakanika celebration ya kejinda chispas nem ka sorkar kadon rengkat bat yang pisis pasmen. Nawanra ya kawe ka function. Hakwe day baketing anut kesnong basna ya kamadan football. Hangi hapo kesnong Mau Kerwat. Kabani ay arpula tingka. Na ka CMSDS. Ya kani ka function organ at serpat ya menteri batru ya secretary jo kesnong. Baik snow bahaban wansin. Badhadin kata insaletan ra siya i-deputy commissioner nakabenta ban release yak negafon kenang bapila ban sedangno ya kategori anglut yung pi ban sna ya kamaran tusuk.